قانون روژیا چلویا خوشک برن ازدی قانون روژیا هر انسانی ازدی کرا به روژی چنا به او انسان پاشیف نرا بسرخوا بلکی گلک هنا ام چما بجنه پاشیف یعنی داشته هیا و فراوین هیا و شیف هیا و پشتینگی پاشیف هیا او پاشیفا گاوا انسان ازی راد بسرخوا ساعت 3 شوه مثلا انجی کبانیا مالی دای کبانی جانا ساعت 2 شو راد با کارو باری خوارنه دکا نفر مالی که چه قاسن چه خوارن چه خوده چه کریا قسمات چه دکا حاضری دکا حتانی بجا چه دکا درست دکا ساعتك تشتك جرا لازمه وجاري انسان دجي ساعت 3 دور 3 شوه يعني رادبن قالك رابن زمان بری حضارات صالحی و چاخی ساعت تنبو لگوری نیشانه بری سبی و لگوری نیشانت ازمانه وقت خودشید کنون زانین کنگی بلی رابن لی گاوا ساعت شویا ام بیجن ساعت 3 هگر چند دقیقه که مزیده ساعت 3 با حتی 3 ربع گاوا کور رابن و یدید دستو چاوی خوبشون دعای بکن هو هرن هون حتی خوارنجی آماده و حاضر با ام بیجن ساعت 4 یدید دست پیدکن حتی ساعت 4 و ربع حتی ساعت 4 و نیف زاني حتى 4 وربع حتى 4 ونيفي بري سبي فيدي زات وآف حلالة ودخن وفدخن بشتي هنجي فيجا دبا دفقرتن حتاني ايفاري روش آفا ام بيجن 4 ونيفي بري سبي حتاني 5 جي ايفاري دكن 12 ساعت ونيف تشتيقوسا ده هر حال ده گرك روش چوبا آفا روز چوبا آوا حتانی کو تو کاری به فتار ببی و جاره قانون روزی گرتنی مگوت چلویا پاشی و گرک انسان ازدی را بسر خواه تو بیجی از راکتیبم از نوستیبم از رازایبم و پشتی هنگی ما از رابم و بوی روزو و سخوارنی ناخم حتی ایواری از روزیبم اوا چه ناوی اوا تا قانون بکارنانی و نایت حساب کردن روزی أفتت حساب كرنا ما تو نرابي تخيرت نكر تو رابي تخيرت نكر تو رابي نافي خدا بيني تخوا خوا سر خدا حساب كر تخوا خوا لسر روجيا خورا حساب كر تشخو نكر تو رابي تو خيرت نكشا تو رابي نافي تو رابي فرض قانون روجي تو رابي چبكي دستو چاوي خوا في تو بشوي و پارچگی نان راست دوی وقت شویدا شهوت خوارنه دل خوارنه معده خوارنه نگلگی فکریا لی پارچگ نان قاسی تو کاری تی بخوی و تاسک آوه گلاسک آوه جتی بسردکی آوه تنانک پارچگ نان تخوار و تفرق آف قرتک آوه جتی بخوار و جاری بری تو نانو آوه بخوی وخوی انسان ازدی گاوا رابو مگوتو دستو چاوی خو بشو او بری خو بدا که داره بر بروشلات وبسكنا المقابل روشلات ولو دست راست بله دين سر دست چپه و يسكني با و سري خوشي و چم بكا گاوا سري خو چم كر و سري خوش بو که چم دكا سري خو جبو خدا چم دكا جبو سلطان ازي چم دكا جبو ازداي خداي مزن سري خو چم دكا و تو بيجي يا خدا تو في روجيش مرة قبول بكي يا خدا تو الموري الرحمة يا خدا تو هاري كاريا ما بكي يا خدا قصوريا ما كري تو ما عفو بكي يا خدا شاشيا ما كري تو ما عفو بكي وتو البردست خدا توبة بكي ولو اشترطت حساب كرن اب ايمان اب خلمت اب عبادت اب مجادت اشترطت حساب كرن اب روجي اب خير اشترطت نبي ساندن لفيدني تو روسبي دبي ايمانه تقاين دبي شخصيته تقوي دبي بهيزه الروحاني شرطي بلي دل إصافي با دراسة خدا دا دراسة أزداء مصني دلوفان دا إجا چتش دبيت دركبا تو بكي دعاء وعبادات جبو خدي جدليت دركبا هگر دقيقك هگر 2 دقيقة هگر 5 دقيقة تو چكاري بيجي و تو چش خديت خوازي بخوازا درگاه خدي فكرية تو چشت خوازي بخوازا و خدي وجا قاوا ببينا إنسان او جبیر نکریه هنگی خدا جی او انسانی تجاره جبیر ناکه قانون روجی به وی رنگی را به دستو چاوی خو بشو و بسکن مقابل روشلات دست راس دینه سر دست چپی و دعای گل گوری زانه ببلی و بکا دا خوازی خوش خود بکا سری خوش خود را چم بکا
وێ نو vêje paşîva xwe bixwe ma got nan û av û piştî hingê wê bibe devgirtin ew ê rojê gişî vêt ew însan vêt bi zimanê xwe jî îrojî bê ne bes bi zikê xwe îrojî bê bi çavê xwe jî îrojî bê ça bi zimanê xwe û zikê xwe û çavê xwe anku bi zikê xwe çê nabe tu tiştekî bixwî vexwî anku çê nabe tişteka rizikê te de ne av ne nan û bi zimanê te çê nabe tu axaftineke tewş axaftineke fehş axaftineke şaş axaftineke seqet tu bikî axaftinê ney baş çê nabe tu bikî ew jî bi ziman tu birojî bê bi çav tiştê ney baş jî diber çavê te re derbas bûn li sûka li bazara li ser televizyona vê tu mihawile bikî hewal bidî berê xwe jê bigorînî anku tu wê xilmetekê deyî tu wê îbadetekê deyî tu wî rojî wê bin berê Rabbil Alemîn deyî tu wê xilmetekê ji bo navê Xweda dikî heta belê dibite fitar fitarê jî her wîsanê jî dîsa însanê êzdî berî fitar bibe dîsa wî dest û çavê xwe bişo û destê ê rastê deyne ser destê çepê û berop roş ava dîsanê jî vêca wê tiştekî ji Xwedê bixwaze wê bêje Xwedê meselen ya Xweda te ev rojê ji bo me qebûl kirbê ya Xweda em ev dê te ne ya Xweda tu Xwedayê me yî ya Xweda em îbadeta te dikin ya Xweda her tu her me îmanê te hêvî umêdê xweş te xwed nakin ya Xweda tu çi hewceyê Xwedayî tê bêjî tê dilê xweş Xweda rabekî wî çaxî li gorî zayîna xwe tiştê ji dilê te derdikeve wisa û berat hene her maleke êzdî berat vê tê de hebin li berata ziyaretî dibê berat çi ye û çawa ye û çawa tê te çêkirin ev meseleke berfirê em ê bihêlin ji bo xelekên bê û em ê taybetî mijara li ser çê bikin di vê derê de gav tu li beratê ziyaretî wî piştîngê tê nan û avê xwe vêce deynî berxwe Xwedê çi kir bite qismetê te tê şikrîniya xwe ji navê Xwedê bikî ev e qanûna ya rojî ye û ya dinê jî însanê ê zewicî helbet însanê zewicî be gava paşîvê rabû ser xwe ew pîrek û zilam heger cesedê we ney paqij be vê sedê sed cesedê xwe bişon temîz bikin paqij bikin yan jî rojiya wan nayê te qebûl kirin û xwe gunhebar jî dikin însanê êzdî î zewicî be gava paşîvê rabû ser xwe heger ney temîz paqij be vê xwe temîz û paqij bike nû dest bi duayê bike û nû dest bi paşîvê bike û nû vê carê serê xwe deyne û heta dibe siba û rabe ser xwe heta wê rojê heta dibe fitar û eşqa ya Xwedê helal kirî ji bo jin û zilam ew eşqa ji paşîvê hetanî demê fitarê heram e yani însanê bi rojî însanê êzdî ê bi rojî gava rojî girt êdî hegeyî zewicî be ew pîrek û ew zilam çê nabe tu nêzîkatî bi tu rengî belê nêzîkatiyê wan çê bibin bi tu renga çê nabe çê bibin hetanî demê fitarê ji fitarê hetanî paşîvê tiştê Xwedê helal kirî helal e û ji paşîvê hetanî fitarê tiştê belê Xwedê heram kirî belê î heram e ji fitarê hetanî berî paşîvê belê ew tişt helal e û ji paşîvê hetanî fitarê ew tişt heram e ev jî gelekî giring e xweşk û birên êzdî rojiyê qanûna xwe heye û ev jî beşek e belê ji qanûna ya rojiya wekî dinê mêvanî heger gundiyê te cînarê te hebin tu paşîvê tu gazî wan bikî paşîvê tu gazî cînarê xwe bikî tu bêjî kerim ke were cema yan jiyekî tu bizanî nanê wan tune feqîrin belengazin tu paşîva wan li cem xwe çêkî yan jî tu xwarinekê çê bikî tu hesabê wan jî bikî yani ev jî di êzidiyatiyê de xêr û xêrat jî belê ferzin lewmanê jî qewl kerem dike û dibêje ji qewlê Şêx Hevindê Şemsîne distrêm ji xeberê ezmîne xêr û xêrat ji ferz û erkanê dîne xêr û xêrat ji ferz û erkane ev bû firwara petşê minî yezdane wa fera li ser çendî pîr û ciwane ev bû firwara petşê min her ewa yekî bitinê not û neh erkan daher kirin ji batinê yek ji wan xêr û xêrata li ser rûyê evê dinê belê dibêjmewa ji gotinê enzilî dihêra anku ji gotinê her û her hebûna û destpêkê çêbûna dibêjmewa ji gotinê enzilî dihêra li vê dinê bo xwe bikin xêra da li bangê axretê we bibine behişta dihêra li vê dinê bo xwe bikin xêra da li bangê axretê belê we bibine behişta ya dihêra
فەقیرێکی بەلەنگازێکی ئێتیمەکی دوو دەستێ